Krtice od ovoga bježe kao lude. U ovom videu ću vam pokazati 3 jednostavna i prirodna načina za rješavanje problema s krticama u vašem vrtu bez ugrožavanja ovih zaštićenih životinja. Iako krtice pomažu u smanjenju broja štetnih insekata, njihovo kopanje može uzrokovati štetu na mladim biljkama i potpuno uništiti sav naš trud. Također mogu stvoriti brdaste humke koje otežavaju poljoprivredne aktivnosti, pa je važno riješiti ih se što prije. Najbolje bi bilo da koristite sve 3 metode istovremeno za maksimalan učinak. Prva metoda se oslanja na mirise koji su neugodni za krtice. Pripremit ćemo domaći repelent koji možete napraviti s lako dostupnim i jeftinim sastojcima. U 1 ili više litara tople vode narežite malo svježeg luka ili češnjaka. Luk sadrži spojeve poput sumpornih tvari koje stvaraju intenzivan miris koji krticama otežava disanje i orijentaciju u svom okruženju. Zbog toga izbjegavaju područja gdje se nalaze ti mirisi. Zatim dodajte malo crnog papra koji također odbija krtice zbog svog intenzivnog mirisa i iritantnih svojstava. Papar sadrži aktivne tvari poput piperina koji imaju jak, pikantan miris koji smeta krticama i mnogim drugim štetočinama. Kada krtice dođu u kontakt s paprom ili osjete njegov miris, njihov osjetljiv njuh prepoznaje ga kao neugodan i iritantan, pa radije izbjegavaju to područje. Zatim dodajte lavandu ili mentu. Lavanda je poznata po svom ugodnom mirisu za ljude, ali ima suprotan učinak na mnoge štetočine, uključujući krtice. Krtice imaju osjetljiv njuh i lavanda im smeta jer ispušta intenzivan aromatičan miris koji ometa njihovu sposobnost da se orijentiraju i prepoznaju svoj plijen ispod zemlje. Ostavite da odstoji 24 sata kako bi se ispustili svi sastojci u vodu. Ako želite, razredite sa još vode. Špricajte gdje god vidite krtice ili ulijevajte u njihove rupe. Druga učinkovita metoda protiv krtica je korištenje izmeta pasa ili mačaka. Miris izmeta postavljen na ulaze u tunele tjera krtice da izbjegavaju to područje. Slično, dlake tih životinja mogu pružiti sličan efekt. Treća metoda uključuje prišećivanje komadića aluminijske folije na štap. Čak i blagi povjetarac uzrokuje da folija proizvodi šuštave zvukove što plaši krtice i tjera ih iz vašeg vrta. Ova jednostavna i jeftina metoda koristi refleksiju svjetla i zvučne efekte kako bi učinkovito otjerala krtice, miševe, štakore i ptice. Sve na prirodan i siguran način. Kombiniranjem ove metode s prethodnim možete osigurati da krtice napuste vaš vrt. Prijatelji, podijelite ovaj video sa poznanicima kako bismo i njima pomogli. Hvala vam. Pozdrav!